Ruvyanga waramutse neza cyane. Umeze neza? Meze neza nta kibazo. Urumwe mu banyamakuru bagiye kwitabira urwo rubanza rw'abo bantu naringarutseho haruguru, watubwira muri makeya iburana kuntu ryagenze? Ubu tuvugana nsohotse mu cyumba cy'iburanisha aho abakurikiranyweho ibyaha n'urukiko rw'ibanze rwa gisirikare ahangaha rukorera i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali barimo baratanga imyirondoro yabo. Ubu tuvugana twabonye itangazo mu minsi ishize ryasohowe na Minadef yuko hari abasirikare babiri ndetse n'abasivile 20 bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye, ariko mu rukiko twabonye umubare wiyongereye kuko twabonye ababaye impuzankano za gisirikare bakurikiranwe muri iyi dosiye birumvikana bagera kuri 3 mu gihe bari babiri. Twabonyemo kandi n'abaofisiye bakuru mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa bagera muri 2. Abasivile bo n'abasanzwe birumvikana. Buri muntu wese rero arimo aragenda atanga imyirondoro ye yuzuye, ntago barimo gutanga imyirondoro y'igice kuko hari imyirondoro baba barafashe mbere, barimo barayibasubiriramo rero kugira ngo bumve niba hari amakosa yakozwe mu buryo bw'imyandikire kugira ngo bayakosore hanyuma izindi processes zikurikireho. Uyu munsi bari kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo iminsi 30 birumvikana kuko ushobora gufungurwa ukajya hanze ugakurikiranwa uri hanze, ariko isaha n'isaha urukiko ruguhamagariye rukakubona. Ariko nabyo biterwa n'impamvu z'ibikurikiranweho mu gihe bifite uburemere bukomeye ntabwo bakurekura ugiye kwidegembya hanze bagukurikirana widegembya hanze. Hariho igihe urukiko rufata icyemezo cy'uko mu by'ukuri bakomeza kugufunga bakagukurikirana ufunze cyangwa se bakakurekura ukajya hanze. Birumvikana ntabwo twavuga ko bose bakurikirana nk'ibyaha bingana, twagiye tubibona mu nkiko zitandukanye kuko hari igihe usaba gufungurwa iminsi 30 ugakurikiranwa uri hanze ariko ntibikunde bitewe n'icyemezo urukiko rwafashe rushingiye ku by'ukurikiranwa muri rusange. Ubu rero tuvugana bose barimo gukurikiranwa muri dosiye b'abasivile baje bambaye impuzankano za gisirikare imfungwa za gisirikare, ariko mu gihe bari muri dosiye barimo gukurikiranwa ibirego bitandukanye b'abasirikare bambaye impuzankano z'akazi ndetse nabo mararashye baje bambaye impuzankano z'akazi. Ubwo rero turaza kumva ikiraza gukurikiraho iyo abantu baburana byanze bikunze bari impande ebyiri, abari ubushinjacyaha ndetse n'ababunganira. Icyo nari nibagiye kuvuga, hari abavoka batandukanye kandi benshi nabo baje kunganira birumvikana aba bari muri iyi dosiye. Hari inteko iburanisha yo ibiri imbere kugira ngo yumve buri ruhande izafata icyemezo ikurikije ibyagiye bivugirwa mu rukiko hagati y'impande y'ubushinjacyaha ndetse n'ababunganira mu mategeko. Ubwo rero turaza kumva abaraza gukonvenka abandi bashingiye ku bizibiti. Nanone ntago urukiko rukora nta bimenyetso kuko haba hari ibimenyetso bifatika bigomba gushingirwaho kugira ngo umuntu agirwe umwere cyangwa se aryozwe ibyaha akurikiranweho muri rusange. Urubanza se akenshi hari ubwo urubanza rubera mu muhezo, hari ubwo rubera mu ruhame, abantu bemerewe ikintu ntabwo nari nibagiye kukivuga. Aha turi ku rukiko rw'ibanze rwa gisirikare i Nyamirambo, hari abantu benshi cyane kuko urumva hari imiryango yabo yaje kubareba, yaje kubasuhuza birumvikana. Ariko ikindi gihe hari n'itangazamakuru. Itangazamakuru ngira ngo muba mubona ibyo bagenda bandika, ibyo bashyira kuri YouTube, ni benshi birumvikana. Ariko abasirikare babara abasirikare cyangwa se urwego rwa gisirikare rugendera ku mategeko, ntabwo ushobora gufotora cyangwa se gufata ishusho iyo ari yo yose utabiherewe uburenganzira. Niyo mpamvu basabye ko itangazamakuru nta muntu wemerewe gufata ifoto, gufata ijwi iryo ari ryo ryose ririmo kuvugirwa mu rukiko, ndetse biranagoye ko twavuga ko no kwinjizwa mu modoka ya gisirikare bajemo uraza gufata ifoto ntabwo biraza gukunda. Uraza kubona ko social media ntabwo iraza kubona amashusho, YouTube nuko kereka baraza kuvuga nyine bisanzwe bakagenda borosa amashusho ya kera cyangwa se n'ibindi ntazi. Ariko ahangaha ntabwo wemere gufata ifoto iyo ari yose cyangwa se ijwi iryo ari ryose kuko nabyo bikoze amategeko araguhana.
ariko hari abantu benshi inshuti z'abakurikirana nk'ibi byaha ni benshi kandi ubona ko bategereje kumva umwanzuro w'ikiraza kuvamo. Ese koko urukiko rushobora gufata icyemezo cyo ko aba bakurikiranwe muri iyi dosiye baraza kujya hanze bagakurikiranwa bari hanze bidegembya, ari urukiko rwajya rubakenera igihe rubakeneye bakitaba gutyo, nabyo turaza kubyumva. Ntago ari urubanza rwaba umunsi umwe ngo ruhite rurangira, ni process. Natwe turahari kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiraza kuvugirwa ahangaha n'umwanzuro baza gufatwa n'urukiko birumva.